MCA wa Kanuni Josephat Mugambi ugite MCA ba Meru barenda milioni 45 chitakiri wodi kenda kari bona maendeleo. Mugambi ugite gukeja kuthoba titikaniria mbeche iji ira bakajuke ni milioni 36 ire chende kithirwe ni mutari wa mathabu ja thirikari. MCA ujo augite mwaka juju wari na witikio barabara chionde cha wodi yawe ikathithwa na atitikiria kumakwa kairi ni andu bawe bagisiasa. Hii barabara ya Githurai gwa Kamiri gwita Kibangwa wandini ya Kanuni gicune kya ubunge kia Igembe South iria MCA Josephat Mugambi akinyite kuraithiriria uria ikwinjo imatinka ni kwatana nerenge Kibangwa kenda yombote thiantu betu nenkua kibabara ye tubangite na ingi nyingi ira tubati kubwithia nontu bote thiantu betu mbere itwethirete tucereri nontu beci tukubwithia cio barabara ii bia ciwitakia MTF ciari budget ii kuthira yathirire oro na inkua kiesa kate gwethira mbia tukurukia cia murandi fulani ibabati wikira bindi na ikeya in time nontu endiga cia watane budget ii nontu kwina babaringi acio twite kwinja kethirisha budget ira twikirite mbeca. MCA Mugambi aria athira kiri budget nthiru ya milioni 15 ciathurirwe mirandi ya barabara na ithatu basari untu kiri budget ingi irigiritwo gukurukua murungamo jwao tambunge ya kaunti ya Meru ni owandi yathurirwe milioni 45 na ciena mamono milioni 36 ni kenda siguna akarimo batune mwanya jarejo mandu budget ondre umwa mukamete budget itwendelete niona next week mbua Tuesday Wednesday together twikuthirania nio nontu still itucereri twabate budget yokuluki kuma tariki 18 mwaka tariki 25 au kana inya tariki kuma tariki 20 au mwisho Juni mweri uyu wathirire so fa itucereri ende nontu bwa tugwira ciongela wacio mibiele ibyo tukwenda utumira nikenda tumba okuluki budget oninkuwa kethiri budget ira nyara twamiolela cioro iturona mbia ni kuoneka nontu inya tuyitania na ngavana kwa controller itwetere twerwa kimbesi ri bati kuya semendeleo ndene ya kimendeleo kimbesi ira cionthi kuya na ira cia tumiro misara na ira yagira ngari mauta itubati kwitha twina maendeleo mbia u cia 30% kireana na tukiagua 30% kireana mbesi u inya ondine no cia around mbia milioni 60 ende na atu nontu wenji biru etu nitetie kana barabandika kana barabethera bendi department ine kwandika ibandikira antu excess itukua kinya ikoneka 25% kana inya 20% twetha twina mbia around milioni 45 na mbesi unacio ni kuoneka yoro kuma mande iyo ngwetwa arita na indironere kinya mitandao ne kukira wi milioni 18 batue kintu gia tukwenda turendetha na executive togwa mbesa ni kuoneka milioni 45 beya na baba wane 18 kaibe butini iba tuire thate yina yeta na butu tena ando na buo okiangatho muno ke MCA wetu ambeto tolikana ntore ye kongwea bwa oni ndambiria kurema na 205 toana yani twetiranga winya kunyo cia kokanga lakini kuma mbwa ndalemera na ntona njira ekenjwa renge barabara ira thuki chana irio cietu turitana barwanda kurima turima Rwanda mira yetu ina barwanda indo cietu cionthe ina barwanda ire na itwari cha thina muno ria mundu abura ngonia yake ambembe ukabonwe kathire njira ne nundu ikumba gwitithia ngo support ni dialogue ira yeyo yokonia kuongerwa kwa mbesa nontu itukuona batu 10 million ka 15 million tevu cimba kuthithia twina mathina mengi no ya barabara kuwi batu ni tukuromba governor aivwebo MCS bakua Dennis Mugendi Weru Njuma barabara ya Githurai gwa Kamiri Kibangwa wandini ya Kanuni Igembe South County ya Meru.